Ćao svima! Dobrodošli u drugu priču sedmice inicijativa, odnosno posljednju sa kojom ćemo i zatvoriti ovu našu malu aktivnost. Danas predstavljamo inicijativu I kopija vrijedi, koju je ASUBIH pokrenuo na temu upisne politike na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. U okviru inicijative ASUBIH zagovara promjenu upisnog zakona koji ograničava srednjoškolce završnih razreda na upis na samo jedan fakultet jer na isti moraju predati originalne dokumente. Ovime srednjoškolci nemaju šanse da svoj izbor prošire te da im se omogući veći postotak šanse da postanu studenti neke od visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Rješenje koje smo zagovarali i koje zagovaramo jeste promjena članova zakona o visokoškolskom obrazovanju, odnosno članova statuta univerziteta koji definišu upisnu politiku, a koji srednjoškolce ograničavaju na samo jedan izbor. Umjesto predavanja samo originalnih dokumenata, naš prijedlog je da pri upis na fakultet srednjoškolci imaju priliku predati ovjerene kopije u jednom upisnom roku. Ovime bi srednjoškolcima omogućili predaju na više fakulteta te povećali šanse kako srednjoškolcima na upis na željeni fakultet, tako i univerzitetima da popune studentske kvote. Rješenje koje smo zagovarali i koje zagovaramo jeste promjena članova zakona o visokoškolskom obrazovanju, odnosno članova statuta univerziteta koji definišu upisnu politiku, a koji srednjoškolce ograničavaju na samo jedan izbor. Pozdrav svima, ja sam Samir Mrković i prošle godine sam upisao Akademiju likovnih umjetnosti. Pored Akademije likovnih umjetnosti predao sam zahtjev i na Veterinarski fakultet u Sarajevu, a to mi je omogućila inicijativa I kopija vrijedi koju je pokrenuo ASUBIH i tako da mi je dosta pomogla. Ja sam imao plan B, tako da se u svemu odlična stvar. Univerziteti na kojima je usvojena inicijativa i na koje se može aplicirati sa ovjerenom kopijom su Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Tuzli i Sveučilište u Mostaru. U toku je zagovaranje inicijative na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru i na univerzitetima u Republici Srpskoj, Istočno Sarajevo i Banja Luka. Preko 90% srednjoškolaca je jasno i glasno podržalo inicijativu I kopija vrijedi u 55 lokalnih zajednica. Dan kada su srednjoškolci iskazali zabrinutost u vezi ovog problema je 17.11.2016. godine, Međunarodni dan srednjoškolaca.